Pozdrav svima, dobrodošli u tutorial kako smanjiti lag u Minecraftu i povećati FPS. Pa ovako, znači vrlo je jednostavno. Nemojte se plašiti da ćete nešto pokvariti, jednostavno ovako ja snimam, smanjujem FPS, znači ništa se nije desilo. Idete na start dugme, idete na kompjuter i desni klik, idete properties i otvorit ćemo ovakav prozor. I zatim idete advanced system settings. Kada uđete, vjerojatno ćemo otvoriti na computer name ako prvi put ulazite, idete na advanced. Kad uđete, idete performance, idete settings. Kada se to uđete, otvorit ćemo ovakav prozor i idete adjust for best performance. I idete OK. I prvo što ćete primetiti jeste, i nemojte se iznervirati ili tako nešto, da vam se promenila startna linija. I kao što vidite, startna linija se promenila i samo idete OK, X, ako hoćete da promenite, idete personalize i vi sami izaberete kakvu ćete temu da stavite. Evo ja sam izabrao Australiju i ponovo čekamo. I evo ga, kao što vidite promenila je startna linija i sada sve što treba da uradite jeste da uđete u Minecraft. Ja ću video stopirati da ne biste čekali i evo kao što vidite ja dok snimam, znači imam FPS od 17, 23, 21. A dok nisam uključio snimanje, meni je FPS bio od 40, 50 pa čak i više. Znači to je to, jednostavno kada završite sa Minecraftom ili sa snimanjem, bilo sa čime, ovo je za svaku igricu, znači u svakoj igrici pomaže. Kao što vidite, ovo je onaj moj profil. Znači, kada završite snimanje, gdje sam stao? Da, kada završite snimanje i kada završite igru, slobodno možete ugasiti i vratiti na podešavanja. To se radi klasično, evo smanjit ću Minecraft. Idete ponovo computer, properties, isto kao i do sada što ste radili. Idete advanced system settings, ponovo, idete advanced settings i vratite let Windows choose what's best for my computer. I idete OK i to bi bilo to. Ljudi, nadam se da sam vam pomogao. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, veliki pozdrav!